tuk chua nuam ule mim kut thla September ni thum sang ni som ni panga ni lai ni ani a Zoram news lo ngai thla ang u Assam Rifles in silai li anei tu mi pathuman man Ralthuam che vela om ti thuan don bo zuin thotan ni September ni khat sang ni som ni panga khan Assam Rifles ten lawar theiwa sia ha district a lir thei pakhat atangin silai le magazine an man Assam Rifles te hian vehicle checkpost an siama an rin hlel lir theian lo ti dinga lir theian dap na a hian G3 Rifles le magazine pakhat chu mi pathum kuta tangin an mana heng Ralthuam le anei tu pu te hi tuipang police station a an hlan ani Max noya ol samzo ka phaya kaltir theina ti to pani Mizoram Sarkar chuan Mizoram Universal Healthcare Scheme Max noya ol samzo kadam lote state pona kaltir refer theina tura aduan chu thotan ni khana ti top September ni khatsang ni som ni panga khan Health and Family Welfare Secretary in notification ti chwakin Core Committee on Vaccine August ninga sang ni som ni panga a arel bo zuin ol samzo ka phaya in en kol tura in kaltir theina simplified referral system chu ti to pani thu atar lang Simplified Referral System noaya hian Specialist Doctor ten Empanel Hospital en kol na mamo dam lote an kaltir theya September ni khatatanga ti to pani le ta ka wang hian phaya dam lo kaltir tur ten Medical Board an paltlanga ngai le to donani Aizawl City College Joint Students Union ACCJS RUHRO Nimin Khan Chief Minister apisa a muin zirlaite scholarship semthei lo le Forest Conservation Amendment Act do dal na om chungchang an zot fia Chief Minister hian ACCJS RUHRO te hi thathakin a lo changa Forest Conservation Amendment Act in Article 371G arap bet tur anga soi chu thudik lawani ati a sarkari na ngai tua ber chu mihring mason na ani a ramngo le ramsa te nei treu ma se rammi puite himna ader thona andin hmuna that si lo chuan omzia a omlo ti soin ramle nam mason na atan FCAA an pass na chu a that jok thu ACCJS RUHRO te chu a hrila ZPM chu Mizo mi puite hmangai tak tak tuan ni awangin Mizoram ta na thalo chu engma an ti ring lo turin Mizoram mi puite a cha bokani Nimin Khan Mizoram Chief Secretary Pu Khiliram Mina chuan notification ti chwakin Minister Dr. Vanlal Thana chu Finance Department hnuaia taxation chungchanga thil chiruka Chief Minister Puitura Ruatani thua tarlang he order hi governor ina ti chwakani Dr. Vanlal Thana hian policy on taxes and its related matters te taxes on profession trade ceiling and employment te value added tax te goods and services tax and related matters te registration of farms and societies te registration of partnership farms te Chief Minister puidonani Karkalta zirtop niya Trangatan Lai Autonomous District Council Emergency Budget Session chu Nimin Khan zo felani a eptu member tel lawin budget pasani Session top ni Nimin Chomalam Khan Deputy Chairman Thlan ni in Sangau South Bial to MDC Pu JB Van Hoi chu tu omlovin Deputy Chairman Atan Thlan Thinani ti Session kai roi tu Pu VL Muaka Chairman LADC chuan puanga chonulama Session tan nia Chief Executive Member Pu Enzanguran House aphar to LADC budget 2025 to 2026 le demand for grant 2024 to 2025 baka chiatling khoma tanga mu be sei chu CEM in pass pui tura member te asom nuwa eptu member te tel lovin pasani Session tan ni August ni somni pakwa khan eptulam ten session sudan kalako nia soin inhial boina kara chairman chuan session ati topa thotan ni choma a eptu member ten session ko dana diklo tia an soi chun zoma wanga inhial na achwa le awangin chairman chuan session ati top lai lok le a chonulama eptu member ten house an chwa sana nimin session choma le chonulama eptu member ZPM legislature party te session a hian an tel lo bokani
MNF in voina dambabial by election nei tura an party candidate an puang don. Dambabial to MLA pularin tuang asay bora lavanga by election nei tura hian sorkar lai ZPM party chuan thamasa August ni somni panga khan an party candidate tatan puwan lal sai lava an lo ruat to a party dange ro in assembly session zo lama candidate puan an tum ti an soi hloma MNF chuan vo in chhun dar som pani hian namruna an party candidate turan puang don ani Dambabial by election nei tura in buat sai nakal zela nimin khan mami district election officer pukelal tlom lavan dambabial draft electoral roll atlang zar dambabiala polling station somli panga a vote nei mi sing ni zali panga an oma an zinga sing khat zali somni panga mi pani in meichia sangkwa zakwa somria tan oma service voters za som panga an ombok draft electoral roll tlang zarta ka soisel du neite electoral roll in thun du le pai ngai omte tun thani som pasari thleng hun honani a hemi chung hian ERO le AERO ne na dil na the lu theyani a electoral roll hi tun thani som ni panga chin vel man tur ni in final electoral roll chu tun thani som thuma tlang zarani ang by election lo tura mi puite ta na EVM mga vote thak dan zirna mun EVM demonstration center chu West Pailing BDO office a le Reek BDO office a vo in September ni thum sang ni som ni panga nilai ni atang hian siamani don bokani zirtirtute ni man lawan rel Tun thotan ni September ni khat khan Mizoram Government Ad hoc Aided School Teachers MIGASTU shrai tu te an thukhoma sarkar laka anlung oilo na lantir na atan kumina zirtirtute ni Teachers Day man lawan rel Mizoram Government Ad hoc Aided School Teachers shrai tu te chuan sarkar masa in school a provincialize to sarkar tharina thia revoke le awang le provincialize le vatura sarkar phuta batch dum bel le flek dum zaran kalpuin omzia anei lo thuan tar langa sarkar atanga thulom om vo in thlenga kan la don lawa wangin lungoi lo na lantir chhun zom zel turani anti zirtirtute ni chu an hnuaia school zong ten LAWM lovin batch dum nen school kaltura ni ti tar langin MIGASTU chuan kan service chungchanga hian cabinet chuan fresh proposal buat saya cabinet angai twa le tura provincialization revoke ani mek lain voin thlengin cabinet hian proposal thar chu alangai twa lo hi na kan ti tak zet an ti a sarkarin an chungchang arang lamin ngai twa se du thuan tar langbok tunkar zirtop ni hi India rama zirtirtute ni ani a heni lo thleng tur den chen hian zirtirtute an ngai hlut zialan tirnan Millennium Center ador pakhat C61 ZT fashion chuan zirtirtute tan bik an thil zor chu aman pa ngai aya za som thuma tlomin an hral mek Millennium Center second floor C61 ZT fashion hian nikum zirtirtute nia po khan an thil zorte chu zirtirtute tan bik aman tlomin an lo peto ani ZT fashion hian meiche pheikok bag ke korle thil dangte an zuara zirtirtute tan bika aman tloma anin hral hi thole nia tanga tanin ninga ni thleng an kalpui dona sarkar le mimal sikula thok zirtirtu zong a huam vekani ZT fashion hian zirtirtu aman tloma thil leidu te chu zirtirtu an ni ngei ti fia na tur ID keng turin an nge na ni September ni som pathum sang ni somni panga inrin nia Prime Minister Narendra Modi ronzin tura final ama in buat sai nan Aizawl Municipal Corporation IMC a thok te chu nimin chonu khan chaltlang le chan mari in kar kong puile a che vel ti fai nan natlang IMC hian ama an lo ti fai to dorpui le zar kot venga retaining wall rong an noi boka PM in a paltlang tur veng som palia LC te ko khomin an veng theu a thei ang ati fai turi dan lo ngen to bokani
Lungleya BSF Constable deal to te document lena stadium a enfia tanani September ni som paria thleng deal na an lapom thei Mizoram thalai te puala BSF Constable GD zathum lak tura nimina tangkhan lungleya chuan deal tu te document enfia sakani a tunthla September ni som paria thleng document enfia na hun nei ani ang hemi chung hian deal du te tan lena stadium lungleya deal na thelu thei rengalani North College rama mishing RUHRO kumza sari chuanga upa mu chwa ani Kumin January thla khan vanbong le North College inkar thingkhwang ngopuk chunga RUHRO mu ani a edi sangkhat zani somru katanga sangkhat zathum somni inkar ami ani ti carbon 14 dating mangin chut chwa ani Intek Mizoram chapter chuan Nimin Khan Saitwal district chung College rama mishing RUHRO upatak mu chwa ani thu Aizol Press Club a puangin thingkhwang ngopu ka RUHRO mu chwa te zirchian na chungchang thu thar the dar tu te an hril fia a an soidanin heng RUHRO hi kumin January ni som pakhat khan pulal thanliana College khwa chuan vanbong le College inkar kham panga mu chwa ka College khotlangin Intek Mizoram chapter chu zirchiang tori nan nge na Intek hian Art and Culture Department chu phung boma an som vele a main ni khan Art and Culture Department na Archeologist puwan lal huma singson le hatim lunglei Assistant Professor Dr. Lalming Luaten enfia in sample an lak chu beta analytic Miami Florida USA a thonani a endik na result atangin RUHRO hi edi sangkhat zani somruk le edi sangkhat zathum somni inkar ami ani ti fin fia ani heng RUHRO hi tu tenge an ni a engnam le tu thla tenge an ni hriat nan malak me kani bok April ni som pasari sang ni somni panga a Aizol DC in Aizol district chunga adar operator mi somni panga te ti top na thupe ka chwa chu diklauta ka ti ni in operator te nan soi Aizol District Other Operator Association ADAOA chuan thotan ni khan thu chwa siamin DC na ti top na na atlo chan October ni som pali sang ni somni pani le January ni som pani sang ni somni pathuma ti chwa Udai Office Memorandum chu Operator te ti top na tur ni lovin Other Registrar GAD Mizoram le Enrollment Agency DC Aizol 10 Other EA Migration an ti dan tur ani zok ti antar langa Mizoram district danga operator te chu an DC ten mi pui mamo na le an din mun sia in an la thok ti so in Aizol DC hnuaya mi te ti top big chan hi Udai thu chuak bo zuin ani lovin DC office thu nei tu te emo mi mal inkar in sia thiam lo na wang nia so in an ril ruana tak zet ti antar lang bok ADAOA chuan February thla ZPM chung in khoma an thu puang tu ke Ralthuam ki man Central Sarkar hian Common Service Center ten Aadhaar card an pe chuak thin le an renew thin hi diklel fel lela om theyani ti ria in ti topa apek chhuana hmuna tan DC office chau ri ruat to turani ti thu chwa central ina nei tia a soipo thu diklawani thu le Central Sarkar atanga hetiang thu chwa a omlo thuan soi This year tanga diklau takati to panni laya ramshwai tu sarkar lai thu puang tu in thu diklawa soi chuna an ti thu le YouTube pa thu soi po ti re ni se thu dik puan sak tori nan ngen ti an thu chwa a hian an soi bok Operator chen khatte ti to panni chana Ralthuam te diklau taka adar lo siam sak thin nia soi ompo thu diklawani thu ADAOA chuanan soya Aadhaar card nei to te chu asiam tu siam na mun siam hun chui ve ka theyani ti soin chuyan ngam ti an soi Tun thotan ni September ni khatsang ni somni panga khan Home Minister puke sap dangan nu chui ko nga man ro poimo la khom na tur om na lir thei sarkar lai puin cheng vai bel chheli chuang se nga alei mobile forensic vehicle soma vai liam thu so in Home Minister chuan Mizoram Forensic Science Laboratory chuan India rama mashwai na nein case exam chung rei lo ber paper le sakal masaber le
case tracking system nei masabera ni mek atia chuan omati thua soi nikum July ni khata tanga rampu man tan tak criminal law thar Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita BNSS 2023 chuan forensic lam nu chuina ada poimo hlea dan thara kumsari chin chung lam shem theina reng eng poi khoina a po forensic expert in a endi ka ngaya forensic laminan ti tur a hun taka an ti chat theinan sarkar lai pui chuan state le UT tin FSL ti changtlun na turin khol poimo le na tur le poi khoina mun thlen zung theina tur mobile forensic vehicle MFV le na tur sumarwa mansaka Mizoram FSL po khol poimo som pangale na tur cheng vai bel cheruk le noi som pathum ba ka mobile forensic vehicle som le na tur a ron pe ani tundin muna hian Directorate of Forensic Science Laboratory Mizoram New Capital Complex Nuaya District Mobile Forensic Unit Aizol lungleile champaya honani a thoktu tur mithiam te po lak thwayan ni anga district danga po honbel zel tura malaka ni ang tuna hian director putilal ro puya hovin expert som palian omega anni hian poi khoina omin Mizoram hun ranga ankal chil thina laboratory an exam le a law court a expert testimony pe in an rule hle a Mizoram a case lian tam taka Mizoram police tenen thok hovin rorel na diga thlen theina tura thei to pan chwa ra tam tak kan muto ani Private Hospital Mizoram Universal Healthcare Scheme Maxlazom Lauten an zom theina turin Sarkarin Rahman na thar siama nation lo Assembly session nei zo taka member te zo na changa he thu hi tar langin Health Minister Pilarin Pui chuan Max chu April ni khat sang ni som ni panga atanga man tan ani thu te tundin muna Maxata na Sarkar sumra manza chu Finance Department a deal me ka ni thu te atar lang Max Nuaya hian category rang atangin beneficiary chung konwai ni singrian sanga zanga somnga pakwan omega sarkar na thoksing thum sang ruk zathum somni pali ommekin pensioner in register singkhat za somruk pathum an ommek bok Rural Development Minister Professor Lalni LAWM chuan Assembly Session nei zo taka khan MLA JJL peklua zo na zia ka changin ni za in lo na Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGNREGA nuaya in lo na mi puiten an endik theinan sarkar kumkal me ka khozani somruk pakwa a social audit hi nei zo ani to thule August thla tang khan khozani ya kalpui le me ka ni thu te kumsang ni somni pali tu ni nga chung khan Mizoram thing tlang khwa zong khozariat somsari palia social audit hi nei ani thu te tar langin social audit kal tlangin ni za in hlo na a hian ani dan tur ang nilawat na tho mu chwa om thin thu atar langa heng te hi social audit kal tlang vek hian siam thatani thin thu le poisa in buk tok lawa om po in a in buk tok lo na chu sarkara chhun le tani thin thu atar lang bok Food Civil Supplies and Consumers Affairs Minister Pubilal Chanzovan Sairang Rail Station le FCI Kudamatlo Nimin Khan Supply Minister Pubilal Chanzova chuan Sairang Rail Station te Sairang din thara FCI Kudam sakmek le Supply Kudam sakmek te atlo a Supply Department ho tu tinan troi o mani Minister Hisairang Rail Station a railway na thok tu te nan lo dong songa kudamatlo na a FCI thok tu te CPWD engineer te le contractor te nan lo dong song bok thok tu te chuan minister hin na sang tho mek din mun shilfia in nakal lai mek te an en puya minister chuan an har sat na te ngai thlak sakin a thei anga tran puya tum thua soya kanrama mason na na lian tak tho ani a na then khat chu rei thin lutoka helai na tho te phei chu mipui eile bar ngong thilani awang ron en fia kan ni kan sarkar chuan na thale Zoram mipui te nan chor thwai hi adu berani a chu wangin kan ron en fia le thinang ati
sai rang le che ve la ma son na lian tak tak in tham mek chuan a tha zonga kan ram ei le barang ngonga be sei thu le chuti rual chuan kong le lama van tlang nu na ngong dan tur po in zirlok chunga lo in buat sai a tul thu so in ma son na na tho lian tak tak ten aram mi tribal mi puite a ngong dan hi Ministry of Social Justice and Empowerment MSJE chuan angai poimo ma sai rang che ve la ma son na tho te po hi kan sarkar chuan uluk takin en zui reng ani minister pubilal chan zo wa chuan ati bok Nimin Khan Kolasip Venglai Bazar Kot Zola Mega Oil Palm Plantation Drive 2025 Manani a Deputy Speaker Pulal Fam Kiman Man Puyin lo nei tu te hne na a thlona sem tur oil palm triak thanem taka vai liam ngal Kolasip le ma mita Godrej Agrovet Noaya oil palm chin na zaw zong chu hectare sang khat zasari somsari parukani a lo nei tu sang khat som thuminan ching ani Kolasip bika hectare zathum som pathuma ara shal theina a oma hectare zali somriat panga a ala se na wanga ara shal thei ri lawa om Kolasip pa oil palm chin mek na zaw zong chu hectare zasari somkwa pariat ni in aching tu mi zali somkwa parukan ni Oil palm hitun sarkar kumkal me ka hian kutna thok tu ten cheng vai bel che khat point pali pathum man velan ral chuak to a cheng vai bel che thum man hu vel ral chwa be se yani Assembly session nei zota ka MLA puklimen lalming thanga zo na zia ka chan na a excise and narcotics minister pulal nging lawa mar chuan kumsang ni atanga sang ni somni pali chung khan heroin kg zani somli pariat point pakhat pangale metham phetamine kg zanga somsari panga point paruk pakhat pali excise and narcotics department in anman thua tar lang Excise Minister Tarlan Danin kumsang hi som pakwa malam kha chuan heroin hi kum khata ke ji som aya tamma na om ngai lova kumsang hi som pakot nulama ero kumtin ke ji som chung lam vek man ni in kumsang hi som ni pathum phei kha chuan ke ji som sari paruk point bial panga pariat manani a kumsom ni panga chunga heroin man tamber kum ni in kumina thlasari chungin ke ji som ni paruk point pati pakhat pali manani to bok methamphetamine hi kumsang hi som pakwa malama khan kumkhata ke jiruk ai tamman ani ngai lova kumsang hi som pakwa nulama chuan kumin thlengin ke ji som pani atanga ke ji som panga inkar man thin ani thung kumin kumkal me ka January atanga July thlasari chung khan methamphetamine ke ji za som nga panga point pariat pani pali manani to a thlasari chung lek hian kumin hi Mizoram methamphetamine man tamber kumani to ani Thaliam ta August thachunga BSF 152 battalion in Bangladesh lampana dan lawatol ti kan man zong chu tumzathum chomriat parukatling Border Security Force 152 Battalion hian August thachung khan Bangladesh lampana tol tik tumruk manin tik tamzok hi Border Outpost Nunsuri Bulazan rei to lama anmanani tlang puya heng tik hi maupum karathlun Bangladesh rama shalatana luinar lama tanga tol thak nia hriatani Bangladesh dan lawa shal turtik BSF 152 battalion in tum khata anman tamber chu tik tumza somni pariat ni in August ni somthum pakhat sang ni somni panga pathian ni zana tik tum somsari panga anman chu August thachung bi ka anman nun berani khati zong khatukina Zoram news kan ti chwa theyani a ngai thatu chunga LAWM thu kan soye